ole voin November ni thochan ni kan lo thleng le ta Chhartea kania ka channel min thlir saka min subscribe saktu zong zong te in hena lom thu ka soya le subscribe lo ten khongai taka min lo subscribe sakturin ka ngen cheu ani Longtai district thuthar ber te lo hriat zel theidan notification bell kha ilongai pe mo zel bokdon ya when a hian covid-19 chungchanga Longtai district tin munthar ber kan ngai tha anga chuba ka chuan district chung thuthar dang omte karon tar lang bokdon ani ole tuna chuan covid-19 chungchanga Longtai district din munthar lam ber hetiang hian longai tha ila state pon atanga Longtai district lo hole lo lut covid-19 sileng laka film khurthila government quarantine facility le home quarantine a khungsan mek le covid-19 positive enkol mek zat voin tlaidang thleng khan mi somnga le pathum ania anjinga mi somthum le pali hi facility quarantine ni in mi som le pakua chu home quarantine ani limin pathian ni khan state pon atangin mi paruk lo then belin medical quarter sa pangale RDS kema home quarantine in pakhat da ania voin lama mun danga tanga lo thleng thar le quarantine center atanga chuatir anom lo ani Longtaya thunet mangin sample zaruk samruk le panga endik ani to a rapid antigen test mangin sample sangkhat zaruk som le pakua endik ani to abok ani tungdin huna positive case hi Longtai district atangin za mu chu ato ania enkol dam mi somret le panga anom to a positive enkol lai mi som le panga mipa som le mi chia panga anoma heng zinga mi che pakhat chu ZMC a enkol mek ani abak mi som le pali te hi Longtai covid care center da ania an thrisel na din hun vil reng ni in ngai to am anom lo ani tuna Longtai district a quarantine din mun hetiang hi ani tourist lo cha hian mi panga anom meka medical quarter sa hian mi som anom mek boka PWD IB a hian mi panga tuna hian enkol mek ania covid care center a hian kan sei tong khan positive case vek mi som le pali anom mek ani heng ba ka hian in lama in khungsang home quarantine mi som pakwa anom mek boka tichuan tundin huna covid-19 sileng mek awanga Longtai district chunga khungsan hun mangmek te hi anwain mi som nga le pathum anni tu te he ka channel hi min like saka min subscribe saka notification bell min lo na saktorin karon ngen che ani voin khan MNF district headquarters Longtaya MNF thalai le women front 10 lai autonomous district council a chief executive member puti jakonga kai suai chu LDC a sarkarna siam theitur khopa MDC an nga tok lo awangin office kai chunjam theilovin andang MNYF president Paul Elvis la thang zula chuan MNF thalai pol le women front 10 andu ber chu district council in dan asiam constitution conduct and business rules 2010 chu ramsoi tu ten zaom takin wonghim se andu ti soin vonhim anhekin apal zu tu ramsoi tu kan nei hi van doi thak kan tia an ni na an chol san phal lo ani point dan za omna him turin kan du ani tin asoya MNWF president chuan BJP MDC te majority po nei lova sarkarna an la chal reng hi hriat thiam harsa anti thu asoya tuna hian hausa fi ana po paltangai lovin dan an bo chetoa an ni na mai ni lo MDC thenga bang turan ni zo kani ati BJP MDC pakwa te hian rules 1 sub rules 6 clause A of the Lai Autonomous District Council Constitution Conduct and Business Rules 2010 chu chiang takin an bo chia an mani sponsor tu party chuasanin ni somni le pakwa October sang ni somni khan Union Minister Arjun Munda an BJP alom lu ni khan MDC atanga bang to turan ni jok ani tin MNWF president hian asoibok ani BJP MDC panga
pusila nei khuma pul lom kima pu jesi ngur luaya pusure sakma le pusila lungmona ten office hi voinia hian kal tumin an lo chuaka MNF thalai pol le women front te hian office kal phal lovin an lo danga hemit nu hian office kal lovin an let le ani LADC BJP legislature party member pusila lungmona chuan BJP legislature party hian thop tu anei dan house fi alani lova tundin huna chuan het takin sarkar na hi an kalpui theiti asoya in khan hun nai to tak na thona hun po ommang to lova MNF thalai pol ten ramta na an thok tur an dang chu mipui ta ma khu an ngai lo sia tilang tu an ngai thu asoi bok ani Mizoram puma October ni somni le paruk atanga tun tha November ni kwa thleng mantur COVID-19 laka inven na in kai soina dan sang khauzo ka le ko tura COVID-19 no tolerance fortnight man mek chu longta district chunga po khau taka kal chho pui ania fortnight man chantir October ni somni le paruk atanga ni min pathian ni November ni khat thleng khan dan bo chiami zali somsari man ani to a poisa an toy tir tling khom hi cheng singli sang ko ja sari somnga ani voin ni report hi hriat alani lo wangin karon tar lang theilawa apoi hle ani heng dan bo chiaman te hi van tlang muna mai tuamna wa thalo mi somni le pakhat le COVID-19 laka himna tura sarkar ruam manna le in kai soina zom lo mi pakhat ania the Mizoram Containment and Prevention of the Spread of COVID-19 Act 2020 Section 5(1) le Section 5(9) noya te semna hi pek ani longtlaya kausan masaber BCM longtlai veng pui kausanin COVID-19 sileng me kara centenary monument honna le souvenir magazine tlang sarna hun voin khan an manga longtlaya kausan masaber BCM longtlai veng pui kausan kumza centenary tin na voini hi niin COVID-19 sileng mek awanga lom remlo ma sela tokin jing kar khan BCM longtlai area executive secretary Reverend Alalun Zirale bial to pastor Reverend Lalchan Puya ko ni hovin upale rongbo tu ten centenary riat rengna monument honna le souvenir magazine tlang sarna hun an mang ani BCM longtlai veng pui kausan hi November ni hi sang khat zakwa som ni adin kha ania he kausan tang hian kausan rang sang panga indang le chuak anom to a tuna hian BCM longtlai is pastor biala omin BCM longtlai veng pui kausana hian kausan chung ko zale pathum omin kausan member hi zali somriat le pariat anom mek ani kausan centenary lom tura kausan hoten sataka anin bo sai line COVID-19 sileng awanga alom na program engma bo sai thei milo ma sela tokin jing kar khan sarkarin aphalchin mi samhi aya tamlo kausan hroi tu te hovin Reverend Alan Nunzira executive secretary BCM longtlai area in centenary riat rengna monument ahonga bial to pastor Reverend Lalchan Puya ko ni in souvenir magazine atang zar thung ani tu te he ka channel hi min like saka min subscribe saka notification bell milo ha sakturin karon ngen che ani sangau khua rapid antigen test atanga COVID-19 positive mi pan hilai anama wanga medical team ten contact tracing mi somriat le pathum an nei chu voin khan zo fil ania heng contact tracing te result test a hian a negative vek ani heng mi pan hi positive case awanga sangau khua containment zone a puan ani na chu hli sakturin longtai di sin hena then ania tuna hian approval la chuak chi alo ma sela nun phung pa nga in dor le office te po voini atang khan hon le thei ani tin sangau SDO civil office thu chho chuan atar lang ani amai ro chu tunlai Mizoram sarkarin arwam han mek no tolerance fortnight hunlai ani awangin he sangau khua mi puite nun phung ero film khur takin dan som turte zom thlapin nun phung film khur chhozel turin sangau magistrate chuan sangau mi puite
angen bok ani sangau khua a positive pani te mu chua ani wanga contact tracing antia mi samriat le pathum te result an ka ti vek hi alo mom le a sangau mi pui thabar taka om chu ri ru hadam takin he result awang hian anom thei pha ni in alang ani Mizoram pumpuya COVID-19 sileng mek laka mi pui himjok nan COVID-19 no tolerance fortnight man mek ania he tolerance fortnight man mek November ni kwa thleng a man tura hian longtai district mi pui ten COVID-19 laka himna tura sarkar dan siam le thupek te thataka an som theinan longtai district magistrate Dr. Andrew Vanal dika chuan voin khan CRPC Criminal Procedure Code 1973 section za somri le palina to chanin hetiang hian thupek achua pakhatna chuan zandar riat atanga jingdar ri le achan ve inkara longtlai kho pui chunga tuma pon chu phal anilo panina longtlai kho chung ban tang huna arualin mi panga ayatam om khom phal anilo he thupek hian heng mi te hi ahuam lawang pakhatna COVID-19 official duty te panina medical duty pathumna magistrate le police le home guard duty te palina chanchin bumi le electronic media thok te pangana fire and emergency service duty te parukna PHE le PNE department maya emergency duty te pasarina medical emergency le thina awanga chuangai anveng VLTF le khaking te pariatna VLTF member duty te pakuana district magistrate le sub divisional magistrate in phalna anpek te ania he thupek hian thule awmani lo chuan November ni kwa chang hi somni thleng hi ahuam don ani he thupek bo chia te chu IPC section za somriat le pariatna mangin sem ani bok don ani